Mga kabugtuan ko, tinagang Kristo, kada tuig ang simbahang Katoliko may ada upat ka adlaw nga giimportantihi in relation ang naton pagka magtinuohon, ang naton pagka Kristohanon, ang naton pagka anak han Dios. Sihan nga adlaw amo ang adlaw nga Domingo. Upod ini sa napulo ka sugo. Maraana ang adlaw nga igparahuway. Sanglit ang adlaw nga Domingo amo ang adlaw sa bugos nga semana ay halad naton sa Ginoo. The day of the Lord. Nga kita makiusa sa celebration sa Santos nga Misa, pagdayaw, pagsimba, pagpasalamat hanaton Ginoo. Kay ning adlaw ginaro han Ginoo haaton. Sa usa ka semana may ada 7 ka adlaw. Unom ka adlaw ginhatag niya haaton. Base kita magtrabaho, then may ada kita pakabuhi, ang iba pa nga buruhaton sa unom ka adlaw. Ang adlaw nga Domingo, amo gud lain yang adlaw ginaro han aton Ginoo. Very significant ang adlaw nga Domingo nga ginaro han Ginoo haaton. Kay amo liwat ini ang natong pagdumdum han pagkabanhaw ni Kristo tikang han mga minatay. Kay si Kristo nabanhaw sa adlaw nga Domingo. I-practice na ini nga buruhaton kadto pa mga early Christians, panahon pa han mga apostol ni Kristo, then ang mga Kristiyano nga nagsunod haira, in-practice na ini nga buruhaton han simbahan. Sanglit ang adlaw nga Domingo, kinahanglan nga bugos nga pamilya, makadto sa simbahan, pagsalinurog han santos nga misa. Actually yan wala na kita rason nga dili maka-attend sa misa. Kay una, may ada na mga sarakyan ang mga pamilya. At least may ada motor ang pinakaguti. Ang iba, may ada patulo, 4 ka sarakyan. Hadto, nagsumata na aton mga katigurangan, nga walay pa man sarakyan hadto, pero ang pamilya, inhalag gud ang adlaw nga Domingo sa pagsimba. Bisan harayo, makaabot sila sa simbahan. Yan na, kung harayo ka man simbahan, walay rason nga dili ka makasimba. Tapos ang ato makapadian, maduruto na may ada gud mga misa ang mga kapilya sa adlaw nga Domingo, or at least may ada once a month nga misa sa mga kapilya. In-reach out na ang mga katawhan. So again, ato ni hatag ini nga adlaw sa Ginoo, adlaw nga Domingo, the whole family masama-sama nga magsimba. Ihalad ini nga adlaw sa Ginoo, then amo liwat ini ang adlaw han pamilya, adlaw han pagpahuway. Base pagabot sa Monday, maduruto na nga magtrabaho kay nakapahuway na, nakaampo na. Kaduha nga adlaw nga ginhatag naton sa Ginoo usa nga simbahan, ang adlaw nga December 25. Gideklara niya simbahan nga holiday of obligation. Nakita ko nga dili problema ura-ura ini nga December 25 kay mga katawhan nagkadagod sa simbahan. Kaya lang ang problema, pagkato sa simbahan, dili tapuson ang misa. Magkatula, magtirik ng kandila, o iba naman nag-ampol na ng guti, uli na. Nakadto na sa mga ninong ninang. So dili iton kumpleto. Kinahanglan makiusa sa celebration sa Santos nga Misa. Kaya ang Santos nga Misa amo ang gihataasi nga pagampo ang gihalad naton sa Ginoo kumusa nga simbahan. Ikaduha iton. Ikatulo, ang January 1. Ano ba ang aton celebration nga pista sa January 1? Mga pari, mga madre, huwag kayong magyakan.
Ano pista sa January 1? Pakilakas. Okay. So duha ang mga nabati ko dinhi may nagsiring nga New Year kuno iton. Ang iba naman pista ni Maria, Mother of God. Iroy hanaton Ginoo Hesukristo. Indeklara ini nga simbahan han itawag na holiday of obligation na kinahanglan kita magsimba. Dili tungod kay January 1, dili tungod kay bagong nga tuig, tungod kay pista ini ni Maria kumo iroy hanaton Ginoo. Tulo na, di ba? Anong una? Adlaw nga Domingo, Day of the Lord. Kaduha, December 25, Christmas. Katulo, January 1. Ano nga celebration? Pista ni Maria. Iroy hanaton Ginoo. Ikapat, katapusan. Anong adlaw? Sa tuig. Anong adlaw? Okay, may ko na nabati din usa. Ano pa? Ang December 8. Anong pista sa December 8? Birhen han Immaculada Concepcion. Si Maria nga ginpanamkon nga walay sala nga panurundon. December 8. So amo ini ang upat ka adlaw sa tuig nga giportantehi nga kita maghadag it panahon sa Ginoo makiusa sa santos nga misa. First is every Sunday. Second, December 25. Third, January 1. And last is December 8. Yan na nga adlaw. Pista han Immaculada Concepcion. Sanglit makabugtuan, malipayon kita nga nagpasidungog kang Maria, kumo Birhen han Immaculada Concepcion, yan na nga adlaw. Meaning si Maria, igin panamkon, aniya iroy nga si Santa Ana, nga waray sala nga panurundon. Mary was immaculately conceived. Dugma ini hanaton simbahan nga gideklara ni Pope Pius IX nga ang December 8 himuon nga pista han Immaculada Concepcion maihan ang panahon that was December 8, 1854. Pope Pius IX. Sino nga ito sa Papa yan na? Anong pangalan? Si Pope Leo the 14th. So ini si Pope Pius IX. So in God's plan of salvation, God prepared Mary her role as the Theotokos, the Mother of God. Ang Diyos nagpakatao, sanglit si Maria, ginamit niya nga instrumento nga mahimo siya nga tao sugad haaton. Sanglit ang pagdeklarahan simbahan nga si Maria ay ginpanamkon nga waray sala nga panurundon. Part ini sa preparation han Dios Amay han iya plano sa pagtalwa sa aton nga siya magpakatao pinaagi kang Maria ug siya magukoy upod haaton pinaagi ni Kristo an aton Ginoo. Si Kristo tunay nga Dios ug tunay nga tao. Si Kristo ang kabugusan han pagpadayag han Ginoo han iya
pagtaluwas sa aton. The fullness of God's revelation. Siya ang mensahe, siya liwat ang mensahero. Amo ining duha nga papel nga ginhimo ni Kristo haaton nga tanan. Basi padayag niya haaton ang bug-os nga kamatuuran. Sanglit magkabugtuan, mag-ingat tayo. Kay damo ang mga nagpakilala, nag-house to house pa, nga sila kuno ang pinadarahan Diyos. Sira ang propetahan Diyos. Kay after ni Kristo, waray na inpadarahan Diyos Amay. Kay ano? Si Kristo man ang kabugusan ang pagpadayag ang Diyos. The fullness of God's revelation. So pinagihan maupay nga cooperation ni Maria bisan diri niya maintindihan ang gisumat hayihan anghel. Ingkarawat niya ang iya papel sa planohan Ginoo pagtaluwas niya haaton. Sanglit si Maria ang aton modelo, ang aton pagsunod kang Kristo. Si Maria ang aton susgaranan, unanhon, nga mahimo kita nga mga mag-upay, nga mga Kristohanon. Buutan nga mga anak han Dios, andam sa pagsugot, han sugo han Ginoo, andam sa pagsugot, han kaburuton han Dios. Mga kabugtuan, hindi natin maiwasan nga kita kumo mga Pilipinhon nga may kita papel nga pagabuhaton nga matalwas ang Pilipinas sa makuri nga kamutangan. Role naton ini kumo mga Kristohanon. Dili la katalwasan nga gindarahan Dios sa aton kundi katalwasan liwat tikang hanaton problema sa Pilipinas. Kay maiha na ini nga problema sa Pilipinas. Nga buhaton naton na naton tagsa ka mga papel. Unanhon nga kita makabulig pagtalwasan naton makuri nga kamutangan. Makita naton sa TV, makita naton sa social media, ano ang mga updates, ang mga pangitabo yan na hanaton nasod. Nga number one problema, kinbalik-balik ko ini hanakon homily. Number one problem sa Pilipinas, kay ano napabiling kita nga makuri nga nasod. Tikadako ang utang tungod sa corruption. Kung si Adan ug sa Eva nakasala sa Garden of Eden, ginbiling sila han Ginoo. Ug amo liwat ini haaton, kung ang tao nagkasala, bilingon liwat sa Ginoo. Pero ang unang magbiling, amo ang balaod. Nga kunta, ungod-ungod ini nga pagabuhaton na natong gobyerno, nga bilingon god ang mga tao nga nangawat. Mapriso hira, basi magmaan, populi magmaan. Kay kung waray mapriso ini, padayon ang pagpangurakot hanaton mga pipira o kadamaan sa mga leader sa naton nasod, sa mga kwarta nga tikang sa mga tao gihatag sa gobyerno pinagihan buhis. Kung dili magbago ang Pilipinas, oray maupay ang kabubuason ang iyo mga anak. Sugad ni Maria, ginhimo niya ang papel sa planohan Ginoo pagtalwas niya haaton. Ang plano liwat ng Ginoo nga matalwas sila liwat ang mga Pilipino sa makuring nga kamutangan, kabla sa kamutangan. Matalwas kita, iliwat kita sa ikadako naton nga utang.
Kay may mga Pilipino nga waray pa matao, may utang na. Sa sanglit may nabasa ako nga kung ang kawatan nangawat, kinanglan magbayad. Dila mapriso, ibalik liwat ang kinawat. Dili kay ang kawatan nangawat, kita nga waray mangawat, kita ang magbayad. Dili makatarunganon. Bisan mga Pilipino waray pa matao, may ada na reserve nga utang. Unanon naton individually nga kita makabulig, matalwas kita ini nga kamutangan. Ikang pahatong kalugaringon ug sa pamilya kinanglan iinom natin sa una-una kasing-kasing sa mga kabataan hatag sa naton ang kultura han pagka tangkod nga tao, the culture of honesty. Nga dili kita mamurayaw kung nakakawkaw kita kwarta nga diri aton. Culture of honesty. Kaya ang tao nga honest, kung nakabiling kwarta nga diri iya, igbalik manggod niya. Ang tao nga diri honest, ang kwarta nga diri iya, kawaton pa. Ikang sa tagsa aton ug sa pamilya, i-promote naton, i-instill naton sa kada usa culture of honesty. Basi kita mabuhi nga katawhan nga puno han dignidad. Aton gipa tigbabaw ang pagkaladawan han Ginoo. Kaya ang tao ginhimo han Dios sumala han iya ladawan ug panagway. And God is so good. Kung kita ginbuhat niya sumala han ladawan ug panagway ang Ginoo, we must also be good ang tangkod nga mga tao. Then kaduha, baguhon naton ang sistema. Meron pirmi nga check and balance. Ikatulo, puksain natin ang dinastiya. Nga dili na pipila sa idala sa mga pipira ka pamilya ang pagdumara han aton nasod. Kaya sa totoo lang, 75 to 80% na sa kamutangan han Pilipinas controlled by families, dynasty. Sa Senado pa lang, pila ka apelido diya ang damo. May duha ka magburugto. Hindi lang duha ka magburugto sa duha. Matulo man sila magburugto. Iminso naton, mga tulpo, duha sila. Ano pa? Bilyar, duha sila. Cayetano, duha sila. Estrada, duha sila. Barques, walay pa dito. Sa Senado ini. Sa Senado pala. So sana this is now very timely nga may ada naging create nga IRR against dynasty, implementing rules and regulation. Kaginpasa ang Senado. Kaunta may pasa ini yan nga panahon para matagat assurance ang mga Pilipino nga dili gud ma-reinforce ang corruption, culture of corruption kay ginpuksa na ang dynasty. So amoy nang pipira ka mga suggestion. Unanon naton nga makabulig kita sa pagtalwas an aton nasod ikang sa kablas nga kamutangan. Mga kabuktuan, ginhatag ni Maria an iya kalugaringon, an iya yes, nasiring siya, surugoon akohan Ginoo, matuman diniha akon an imo ginpamulong, ang gibayaan siya an anghel. Nag-cooperate siya, han planuhan Ginoo, pagtalwas niya sa tao. Mag-cooperate liwat ang tagsa-tagsa ka mga Pilipino. Atong papaning kamot,
nga matalwas ang Pilipinas sa kablas nga kamutangan tungod sa corruption. Magampo ta nga to si Ginoo, pinaagyan bulig ang mga pagampo ni Maria, ang Immaculada Concepcion, nga buligan kunta niya ang nasod nga Pilipinhon.